Kami persilakan. Rabbi ya Rabbi ya Rabbi sallimna 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 ya 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 Rabbi ya Rabbi ya Rabbi sallimna kullu syai'in syahid du'ana ilaika azza wa jalla 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 Rabbi ya Rabbi ya Rabbi sallimna 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 ya 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 Rabbi ya Rabbi ya Rabbi sallimna kullu awqati sallimna kullu hidayah minka ya Allah 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 Rabbi ya Rabbi ya Rabbi sallimna 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 ya 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 Rabbi ya Rabbi ya Rabbi sallimna kullu syai'in syahid du'ana ilaika azza wa jalla kullu syai'in syahid du'ana ilaika
Ya, terima kasih ucapkan kepada Al Hizam Group. Ahlan wa sahlan, selamat datang kami ucapkan kepada Tengku Naja X Aruna. Kemudian ada El Saif dari Pekan Labu yang baru sampai dari Tangsi ya. Kepada guru-guru kamu persilakan untuk menempati tempat yang telah kami sediakan. Oke. Kita minta solo vokal darinya Tengku Syekh Fatal. Kepada Syekh Fatal kami persilakan. Akan berduet dengan Syekh Pun Usla. Kepada Tengku Syekh Pun dan Tengku Syekh Fatal kami persilakan. Ya.